Thank you so much. I will take short 4 verse to 1 verse, okay? चलो हिंदी सबसे पहले हिंदी बाइबल में पढ़ेंगे जॉन यूहन्ना जॉन chapter 7 यूहन्ना इबा अफबवा पाउगे chapter 7 दा verse 43 verse 43 So उसकी कारण लोगों में फूट पड़े सुमना महाकी मरमना मियाम के मरते तोखाई तानारमे In English, thus the people were divided because of Jesus. People were divided because of Jesus Christ. यीशु ख्रिस्ट के मरमना मी सिंग तोखाई तोखाई तानारमे हाइबने When I first saw this verse, असी अइन अहान बहे उब I मतमदा am so amazed. आई मसी उबदे इंग ngakpane ina Why? करिगिनो आइदना Because of Jesus, there is some division, but divided, separation is. यीशु के मरमना मदुई दुगा तोंगा ना ताबा तोखाई बदु लेरे Lali suarong bolai khan. प्रभु यीशु ख्रिस्ट ना ताइबंग द लेरी गई ईश्वर के थगल तोरी मतमदुदा Mi nan ngai sa me ma मी ना मापु याम नो वांग थांगलमे anzui na sa ne. मागे मतु मयाम से इला चनरमे Thil mak tam takatia. अंग अंग पथबक सु मयाम तवे Dam lawati dama. मसा ना मिसुमाना हल्ले Mi thia kai thawa. मी अस्सी बसुमाना हगल हल्ले हिंगल Mi pui sa nga te raya. मी लिसिंग मंगा सुमाना पिजे Mo mi khan anzui ngai sang lu tu kan isu. मी मयाम तर तुंगे ले मरम दी मासु याम नो वांग थांगे Hemi trumpo hian isu hi anzui ngai sang lu tu. सी मतम सिदा सु एको जी वांग थांगले They all accept Jesus Christ मकोई पन मन यीशु ख्रिस्ट दुगु या because of his miracles. मागे अंग अंग पतौर बथौर तुगी मतुम ने यीशु गु जारम All the people praise Jesus Christ. मयाम पन मन यीशु के लत थबल दुगी वांग थांगले Isu an fak fekani. यीशु ख्रिस्ट से मयाम पन याम नो वांग थांगले Ma se helai Bible chang hian. अदु मकु मसी हाय बाइबल की वर्स असिना 18 years oi. कमाइना हाय People were divided because of Jesus. मयाम की मरकता महाकी मरम न मियाम गम तो तोखाई तानरे न महाकी मरम न हाइबने When ka message chu why en wange dikhan. ngasi aina mam pening ba ai ko ginsi topic wena tamasi kari gi no haiba sini why kari gi damak no haiba dini Hemi chuma hian sigi matam si lali suan thilmak atia. si matam si da Prabhu Yishu Kristan ang pathabak tawi Ti chuan isua awangin mi pui kha no rin nial ta ni chu. aduna madu ki mayam mi leiba sini Yishu ge maram na mo ko mayam pano amaga amaga jena rami Isua ngai sang tu vek. Yishu Kristan bu yaba ngaktani Isua du tu vek. Yishu Kristan bu pampa ngaktani Isua zui tu vek kha. Yishu Kristan ki tungin ba ngakta singdu Anin chen ta ni chu. makoi ni to sumana tongan na tokai tare
Paul ni anlo ni ta. Aduna maigi ani thongna tongana Juta leire. aning nial na chu. Aduna makoi ani na tarka jena basi. There become a debate. Makoi ani ke marta jena balaiye. The topic is Jesus Christ. Madagi maram do karino haidi Jisu ni. Paul pakhat chuan. Agi nakala maram na. They think Jesus is a priest. Jisu se achoba purohit amani hana makoi lauram. Chuan zol na yan ihin tibok. Aduga mas prophet hamane su. Prophet. Chuan Paul khat chuan Krista ani yan tibok. Aduga nakal amada leiba mi sidana Jisu se Krista haibaduni hana busandomi. Chu a Bible original a chuan. Adu Bible origin de ko na thengna ko matamda. Aning chen ringot lo. Makoi ni se chupta tonga na khaidok badu tanate. There become a debate. Makoi ani duka debate bi jenna balai. Anin nial anin king ani. Makoi amaga jenna tan nang na du haibu mai haine. Anin be yani. Makoi ani ma du tarka jenna kanna. Emvange. Kari gino haibu de. Isu an hu dare an lo wa ni. Kari gino haibu de. Jisu se ko makoi na jenna ko matamda makoi na u ba se tonga no to bani. Pakhatin Isu kha zol nei ro pui takani dia. Mi aman obo matamda Jisu Krista se ai ko prophet amani haidana ure. Paul pakhat chuan Isu chu hei pathian dik ta Krista ni tibok ani. Aduga nakala mata levne es masida asengbo Isu da Jisu Krista simang na ure. Chuan anin chen ta le. Aduna maram waraga Jisu Krista ge maram na makoi se tonga na to khai tare. Voinia ka point ber chu. Ngasi ni mesida ai ne hekta haning ba pare right point do kai Ena Christian sam kan om. Kari gana ko Kristan ha ba tonga na leito se kari gino. Ena dia kan khom ho thei lo. Kari gino ai khoi mafam am da pul laga sino mayam su pun bang ngam de bisi kari gino. Isu chu kan du ve ka. Jisu Krista de ko Amen. Hallelujah. Ma se Isu kan hu da ni na. Kari gino ha Jisu Krista se u bo se ko na mana de. Christian dang song song chuan Isu hi Trinity pathian pakhata minung pathum an tia. Kristan puna mang na u ba ayam pasing se u Jisu. Pathian fapa. Pathian fapa an tia. Isor ge machani pa hai da machani pa. Kai dia ro chuan kha pathian fapa kha chatuan pa ni kan tia ni. Ai khoi na mu thaja basne kana dugi di machani pa do lomba na da ipa hai da ko na khangi. Isai bung ko chang ru ka. Ai je ge taruk mapan ge taruk te I Everlasting Father. lomba na da ipa hai Amen. da. Hallelujah. Chu Isu ni ti kan ringa ke ni chuan. Madu ne ko na thaja basi. Chuan khoi ni het kan om ho thei ta lo ani. Aduna maram maro khoi puna mafum da punmi na bi yadre. Why we are here? Khoi kari gana mafum basi da leili basi. Em ba ge hemu na het kan om. Kari gana mafum basi khoi leili basi. Ke ni chuan Isu chang pathian a kan ringa. Khoi di Jisu Krista se khaktani Isor hai da khoi thaja. Isu na chan dam na asoi kha kan ring boka. Jisu no aran khum wa pa pe da khoi thaja. See, every Christian accept Jesus Christ. Pi puna mon Jisu Krista se buloni jai. If you go and ask, Jira hangu du di. they accept Jesus as a savior. Jisu se mo khoi kanbe mapuni na lawi. Every Christian accept Jesus as a savior, Ji Kristan puna mon Jisu Krista se kanbe mapu mon na law ne. but they don't want to follow the words of salvation. Aduna mo khoi na di ka dori Jisu Krista ge wa pa piram bodu mo khoi na badi follow to bodum khoi na ngamde pamde. Chandam tua kan pomveka. Ai khoi na aran khom de khoi yai. Mase chandam tuila chandam na thu asoya kanin ang le talawan. Aduna de kanbe mapu aduna kanbe na bi ta hai aran khom wa hai de khoi inde. He muna hi kan wange kan omtlap. Ai khoi mapu masi de kali nam ka lai bano. Kay ni chu Isu chap pathiana kan neya. Ai khoi di Jisu Krista khat sta Isor amana. Chu Isu thu soi chu van ram kai na ni ti kan ring Adu ge boka. wahai du khoi na inba matam da saga ka ga ne de khoi thajai. He Isu hunla ya po hian Siki matam masi da ngasai pagi de matam Isor ki matam adu da. Isu wange na nom sang ani kha. Jisu Krista ke maram khoi tonga na to khai ta nei. Voi dia hen ako har thak mai theya. Khoi ngasi sida khoi yam pungin thawai wa badi jai. Ma se kai ni chuan Isu thu wange kan om sang ani ti hi kan thare. Adu mo khoi khoi puna mana khang ga da Jisu ge wahai ge matung na khoi tonga na lei bani abi se khoi khang ga da bani. Khove ro puina zong zong ai chu Isu chu kan thang zo. Pijebe ge hen na chaw ba du ba ge mayam du ga ge de Jisu Krista de khoi na pamjai. Khove thilai chu na zare Isu thu chu kan thang zo. Pijebe ge pot chai ayam awang mamale ge pot te ge Jisu Krista de khoi na khandok chai. Kan din na kan standpoint chu Isu ale athu chawale. Ai khoi na mafom se lep to ne jam na phaja ba point na le be se maram se kai na Jisu Krista ge wahai du ge mapan ne. Chu Isu thu puang tur chon lo in bo se zel te u. Adu ge Isor ge wahai da hai na na be ge dam na khoi na sana matam khudum da sem saduna leiru. Lalpa hela rong bol tu te kalsan ngai lo. Isor na kaidong ma de Jisu Krista na kaidong da wa pa puri ma ki mi sing se mana ki lap na chatte. Davida ain pathian a phur zo.
Davidtagi hena isoduna hena pamje. Voi ni helal parong bono ko ke ni ain pathia na purzo. Aduna ai khoidagi ding asi nimit pase ai khoidagi isone hena pamjabe. Pathia ni zia puang turin. Isone haiba dur ko haidon na begida. Achan dam na thuthum puang turin. Magi aram kubum ge bawai si haidon na begida makta. Lalpa hi ke ni ain na purzo kan. Isor sen ai khoidagi hena man hena pamje. In thian te som zel ula. Na khoi gi mari mata sing kau. Hey, kan upa te kan rombol tu te in kau zel nga. Ai khoi gi elder sing na na pastors no ke kau raga. Thei to pin he mun ain lalpa tan rong lo bo zel. Sige se da ko ya ko khoi su ke wa pa piu. He mun kan om chan hi iso le thu wa nga ni ti. Si ma pham se da ko na lai ba si jisu am se jisu wa hi ma pan di da mak ta lai ba ni ha se khan dio. Lalpan paila pul ko ran mal som zel che ro se. Isona ala po se si bor di bo se ne hena. Ole lalpan la thu mal som ro se. Hai ko wa hi khudi ma. Amen. Sona Hallelujah. Sona. Chalo